ngicela sifunze incwadi ya Jakobe sahluko 2 verse 17 na verse 26. Thank you. Ngakho ke nangabe kukholwa kona ngekwako kungenayo imisebenzi kufile. Aish. Yeah. Nangabe kukholwa kona ngekwako kungenayo imisebenzi kunjani? Kufile. Bekungiverse 17. No, bekung 26. Bekung 17. 26, okay? Njengoba umtimba ufile nawude umoya ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenzi kufile. Makude imisebenzi kufile. Mangabe kude umsebenzi lo wendako lobangwa kukholwa kwakho. Okukanye mangabe kude umsebenzi lotawuwenda as a result of your faith, ngicela masiphuma ucele bazalwane bayokungcwabisa kukholwa kwakho. Ngoba le Bible lithi kukholwa lokude umsebenzi kufile. Kusho ukuthi njengemuntu lokholwako kumele kube nemsebenzi la wathi khona ukuthi uchashe kukholwa kwakho. Noma ngabe sekuthiwa kude lokunye noma lomunye longakwenda lokhu kepha uthi angiphoze kucala ngoba ngifuna ukuthi inja ngiyibekile. Akusinhlamba leyo. Uyathi ukuthi yebo lokho bekungehluleka kepha la ngichashe kukholwa kwami. Ukholwa kwami ngeke kwehluleke. Ngiko ke ngithi mangabe kude lokwendako ngekukholwa kwakho noma lokutawukwenda ngekukholwa kwakho, cela bathandwa maniphuma wende kwelibhokisana kwelicarbox uhambe ushone etulo emathuneni thola umfundisi wakho. Nengeke ngiye kulowo mgcwabo. Ngiyabona laba bathi nguwe bo akusibi. Thola wakho lo yokungcwabisa ukholwa kwakho lokungenayo imisebenzi. Oh malibongwe ligama lenkosi, hallelujah. Yes. Engage on acts of faith. Sihloko sami sisho njalo, engage on acts of faith. Nyagata etendweni tekukholwa. Nyagata etendweni noma ngetendo tekukholwa. Livi lenkosi lisitshela ukuthi ngaphandle kwekukholwa, ngicela usibambele Roma 15. Ngicela ungifundzele kuRoma 15 verse 4. Make mabonza. Konke kwasendulo lokusembhalweni kwabhalelwa kufundzisa thine. Yes. Kuze sibe nelithemba lelingumphumela wekubeketela newekuqinisela. Yes. Lesikuthola kulowo mbhalo. Konke lokubhalwe embhalweni akubhalelwanga i-religious knowledge.
kwabhalelwa to instruct us ukuthi sibe nelithemba, ukuthi sibe nelithemba ngalowo mbhalo, ngaloko lokulotshiwe. Kusho ukuthi thine masifunza umbhalo asiufunzeli kwate emavesi, sifunzela kuba nelithemba. Asifunzeli kuba ne-memory verse, but sifunzela kuba nelithemba. Asifunzeli kuyawubhala i-exam, sifunzela kuba nelithemba. Asifunzeli kuyawusherisha, sifunzela kuba nelithemba. Konke lokusembhalweni akusi to keep a historical event, but bekubhalelwa kwatiwa ukuthi nga-2022 kuyawube kunawe uyabe udzinga lithemba, ngoba umhlaba uyawube ukhuluma lesinye simo, ngeke uphile ngalokubonako nalokuvako, utawuphila ngalokusembhalweni ngoba konke kwabhalelwa wena. Kwabhalelwa wena. Mangabe Sathane usekhona la khona nemezamo yakhe, mangabe kukhona labasetshenziswa ngisathane, no worry, no problem, ngoba uNkulunkulu wayibona kadzeni lento, wasusingcono sibhalelwe thine. Khona kutothi makuvuka lesimo lesibangwa nguye Sathane, khanze ukuthi thine sesivele sisimile ethembeni. Sesimile ethembeni sibhalelwe. Kukholwa livi lenkosi lithi kodwa ngekufa. Kufa livi laNkulunkulu. Ake sesibone ke nathi tibonelo leti sikhuthaza kholwa embhalweni, ngoba nathi kukholwa kwethu kusukunyiswa kuva livi laNkulunkulu. KuMateyu 21 verse 21 kunetendo letinzatfu lengifuna sitibone ngekusitwa inkosi kulesikhathi. 3 acts of faith based on hearing the word. Noma tendo lesingatitsatsa ngekuva livi laNkulunkulu. Mateyu 21:21. Jesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, nani nekukholwa ningangabadi, ngeke nente emkhiwaneni kuphela, kodwa noma nithi kulendzaba, kukuleka uye ujikeleke elwandle, kuyawukwenteka. Amen. Ngicela ungiphindele khona emagama lengifuna kwabamba nje khona lapha. Jesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, nani nekukholwa ningangabadi, ngeke nente emkhiwaneni kuphela. Thank you. Ngeke nende emkhiwaneni kuphela. Ngeke nende. Ngifuna kuyihafula ngibeke lapho nje. Ngeke nende. La ngazuthi uyedlula khona lapho ajahe khona lapha ngaphambili. But lokhu ngathi akugcizeleleki kulamanye amahumusho kubese sekuyavela kuyagcizeleleka lokuthi you will do. Manje nekholwa you will do. But naku lokunye kusebenze nendvangu nematinyo emadvolo lavuleke egcineni, lavuleke. Yes. Lavuleke. Nyalo-ke ngoba ukhonile kuvula leli bhodlela, ngifuna yofuca nalo yalibonza uluwise nje bhuti, vula lolubonza nyalo. Funa uvule lolubonza. Mandla langaka ekuvula libhodlela.
akasho mna ngisakayekele uthi yekelele yini umehluko yini libhodlela afake amandla alifake ematholweni alifake ematinyweni afake indvangu lize livuleke why kuhluke ngani ngilokuthi uyati ukuthi ngeke ngehluleke inhloso yami ukuthi livuleke yini uye ngaleto tandla kulolu bonza wabuya lungakawe ngilokuthi uyati ukuthi ngeluwe konke lone kukholwa ukuthi kutawukwendeka noma kutawukwendeka ngekuthi uzilile uyawubambisisa noma kuyakwendeka ngekuthi unikele uyawunikela until kuvuleke noma kwendiwa ukuthi uyawukhala kuze uvakale konke lonokukholwa nako ukuthi kumele kwendeke uyawuchubeka wende lekumele ukuthi ukwende until it happens ukholwa lokho but lode kukholwa nako ngilothe uthi gaga vele bengibona gaga vele bengibona konke lokuyekelako ude kukholwa kwakho kuthi kutakwendeka uma nikholwa niyawukuthi kulenzaba uma nikholwa niyawukuthi kulenzaba yonke inzaba longayiboni kunemuntu sengibekisa ngalokho physical yonke inzaba longayiboni kunemuntu lowathi ayisuke kwaze kuchamuka digulumba takhona tayisusa yonke inzaba loyibonako kusho ukuthi kusede umuntu lothide ayisuke wonke umgwaco lonesikondiyela ohamba thine wonke umgwaco lonesikondiyela kungenxa ukuthi kukhona umuntu embusweni lo wathi awendile akufakwe esikondiyela ngiko lamuhla sesinesikondiyela ngoxoxela letinye inzaba letibhlungwana wonke umgwaco lode esikondiyela lothi kude umuntu lothi awube khona lo semagunyeni ekuthi akwendeke mangabe akakukhulumi akukendeki la kukhulunywe khona kwendekile yonke inzaba lemile embi kwakho two things one ngilokuthi imiswe ukuthi usakhuluma kuyo lokuthi ayisuki kathe kwakhulunywa ukuthi akube nalomgwaco la but kuthethe emalanga ukuthi uphele niyabona mos solo uyasetshenzwa but ngeke uphike ukuthi sewuvele ukhona lokuthi usengakakuboni ngekuphelela lokhu lokholelwa akusho ukuthi akukho kusho ukuthi kunelibloho lekumele lilungiswe kuze kuphelele kahle letinto tiyahlangana mangabe usengakuboni mntwana wasekhaya mani embi kwakho and say usho njalo Jesu ngoba Jesu akakhulumeli to impress us ukhulumela ukuthi sitawuphila ngoba lolungile uphila ngekukholwa kwakhe lolungile uphila ngekukholwa kwakhe no. Your faith in the unseen makes the things that you see to be temporary. Kukholelwa kwakho etintweni letingabonwa kwenda leletibonwako tibe desikhashana encwadini yamaKorinte 2:4:18 Thine asibheki kulokubonakalako kodwa kulokungabonakali yes ngoba lokubonakalako kwesikhashana nje kepha lokungabonakali kwaphakathi aphe mangami
lokubonakalako kwesikhashana. Kwekucala kule tinto letintsatfu, faith expresses itself. Kukholwa kuyakhuluma. Number 2, faith in the unseen makes the seen temporary. Kukholelwa kuloku longakuboni kwenta loku lokubonako kube kwesikhashana. Ngiyethemba ukuthi labanye bethu ngekuhlala la probably nakuphi la sihlala khona kukhona labantu labachashwa ngekwema seasons lekuthiwa ngema temporary bekusho njalo kucala. So I'm not sure tikhathi tiyahamba tiyashintsha. Kumbe nawe sokwayibamba nje itemporary. Bakujabulele labanye bathi ho sowucashi uthi ngiyitemporary. Lokusho ukuthi ubambe isikhashana. Yebazalwane. Kunetindo tesikhashana. Kunetindo tesikhashana. Letindo tesikhashana lekwendekako tisihlasele. Akukamele bese sitinika indzawo yala kumele kuhlale tindvo taphakade khona. Letindo tesikhashana ungakheli sivakashi usakhele indlu. Ngoba kumbe mzukwana ucedza sengiyabonga bongozi nisale kahle. Iyawusale iyani. Ungakheli umuntu lowendlula ngendlela bese umakhela indzawo as though utohlala siphelane. Don't give a permanent residential permit to someone who only qualifies for temporary residential permit. Tindvo tesikhashana singabese sitinika lithuba lekuba phakade. Ake sesithole sibonelo kuGenesis 17 verse 3 kuya ku-6. Genesis 17 verse 3 to 6. Abrama wakhothamisa buso bakhe bathinta phasi. Nkulunkulu wase uthi kuye, nasi-ke sivumelwane sami nawe. Uyawuba nguyise wetive letinyenti. Hallelujah. Libito lakho lingeke lisaba ngu-Abrama, kodwa seliyawuba ngu-Abrahama. Yes. Ngobe sengikwente uyise wetive letinyenti. Yes. Ngitakuphi intalo lenyenti, ngikwente tive letinyenti. Labanye kuto bayawuba ngemakhosi. Hallelujah. Yes. Kukhulunywa nemuntu akanaye ngisho lothi umntwana. Akana lo muntu lo. Uthi uNkulunkulu mina ngisesivumelwaneni nawe. Lokhu wena lese ungasakhona ukukwenda mine kude lokungehlulako. Abraham uphethe emaphepha. Ngombela amaphepha athi number 1 Abraham. Vele makuhlolwa ngetipopolo kukhanzaniseka ukuthi wena nemngakho angeke nibe nebantwana. Number 2 Abraham semdzala. Uyathi ukuthi nemngakhe sewengcile esikhatsini sekuthi angathola abantwana. Abraham uphethe ema-facts ekuthi lokho angeke kusendeka. Uthi uNkulunkulu yes kune party yakho but kune party yami. Ngakuwe ku-certified ukuthi ngeke kusendeka. Ngakimi ku-certified ukuthi kutawukwendeka. Whose report will you believe? Uthi uNkulunkulu ngakimi kunembhalo lothi kutawukwendeka. I will make it happen.
I will make it happen. I will make it happen. Yini leyenda Abraham akhone kuhamba ngento lekwatiwako la aphila khona kuthi angeke asendeke. Kepha litsitende ngicela ukungikhumbutele kumaKorinte 2 maka mabonza 2 Corinthians 4 verse 18 uthi 10 awungicalele verse 17 cala verse 17. Ngobe lolusizi lwethu luncane futhi lwesikhashana. Luncane kwesibili lunganani? Ungabese ke wenda into lekuthiwa yincane bese uthi inkulu. Ungenda into lebhalelwe lengene egedeni yanikwa 7 days bese uthi wena sekulapha kade. Kuncane kwesikhashana. Mangabe khona lokuyinhlupheko kuncane kwesikhashana. Kuncane kwesikhashana. Funza kokubita ngeligama lakho. Ungosikhashana. Uncane ngesini boncane. Funza kokubita ngeligama lakho. Yebo ungangihlupha but ngicela ukutshela emehlweni uncane wena. Ungosikhashana wena. Sengihlaselwe ngincane. Hlaselwe kusikhashana. Hlaselwe litemporary. Kepha selifuna ngilinike umsebenzi ngalokhu permanent. Kuncane isikhashana bese lichubeka lithini. Yes. Lusilungiselela inkhathimulo lengenawulinganiswa. Yes. Yaphakathe. Hallelujah. Kuyangilungiselela nje. Kutongitrainer. Kunjalo. Kutongitrainer. Leni ngoba ngeke ngihlale nje. Ngabe ngikukhumbula nje na ingoma yebantu lethi ngeke hlale kunje. Something like that. Ngeke hlale kunje. Nami le radio lo ilalela ngiyayilalela. Praise God. Yes. Kwesikhashana bese ke liyachubeka lithini lo 18. Thine asibheki lokubonakalako. Bamba lapho ke manje. Thine asendini asibheki lokubonakalako. Uyayathi nayinto labanye labayikhulumako ayinini. Lento lekuthiwa ungignorile. Wakwadibana nento lenjalo. Wangignore. Ngithe nje ngibukene naye ngathi sawubona. Wangathi wavele nje wabheka le. Wangignore. Uyabona lona lokuignora umkhuluma etindzabeni. Usuka ignore kahle kamnanzi. Ngoba usala unayo lenhlwanyana. Lithi thine we ignore. We don't deny, but we ignore. Si ignora, si shaya ikhareni, senda ngathi asikuboni, kepha khona kona. Lenhlupho yesikhashana. Siyayibona, but sithi sibhekene nayo. Nkosi yami kuze kuthanga. Sinqomo. Sithi sibhekene Sithi sibhekene nayo, zama kungibikelela mfana. Sithi sibhekene nayo, hayi njani lapha? Ithi ita lelo ukuthi uyabona ukuthi hayi. Sithi sibhekene nako mbamba kokuhlasele futhi mbamba kepha sikubheki thina. Lithi thine asikubheki lokho lokudele kutosihlupha. Hayi ukuthi asikuva, hayi ukuthi akukho. But emehlwethu asifuni kwaphazamisa abe abukisise into ngoba thina sinemcalisi nemphelelisi lekuthiwa asibuke kuye. Umcalisi ngacishe ngahlabela. Bhekani kuJesu ngumholi.
No peace. Yes. uJesu nathi uJesu nathi yena moya laphangane For the last time. Begane kuye. Vuka Hallelujah. Hey. Uyabona uma uphila ubheke kuJesu. Labanye babese bathi ngilokutha wena uhlushwa lutho. Gani awukabheki kona. Ubheke kumcalisi nemphelelisi. Kwake kwahloleleka lelinye lijala ekhaya. Tinyangana nje letitsite liyefika ke liyangifuna. Uyangena uyahlala lapha esitting room. Ngiyachamuka nami ngiyahashatela ngoba nami ngijahe yena. Ngicabanga ngiyahashatela. Ngiyakuye lengaphandle. Ngathi mangisemnyango wathi yebo Nkosi uhleti lapha. Angizange ngambona. Ngoba bengimbona ngaphandle ngemehlo enhlitiyo hayi lawo. Ngesikhathi ngibuka ngalawo enhlitiyo lawa awabona. Sinhluphe kul temporary angabheki wena. Hayi ukuthi awukho. Ngeva sengibitwa nguye. Bane ngilahle ihle kukhweba lenhluphe ukuthi ngihleti ngala. But yathi ukuthi kul temporary. Kune assignment. Praise God. Makabongwe Jesu. Yeah. Kukhona kwesikhashana. Abraham ke. EmaZulu athi Abraham sesilishintshile igama lakho. Emhlabeni kuthiwa he is certifying Abraham igama lakhe. Emhlabeni Abraham bakubo bamenza ngAbraham. Ezulwini so Abraham ungibabe wetive letinyenti kuwe kutawuphuma ngisho emakhosi. Emhlabeni Abraham usethe umntwana ku certificate lesithi ngibabe wabani. Ezulwini kuthiwa sone bantwana inqumbi. Emhlabeni kuthiwa kusethe lesivile ngaye. Ngisho bomakhelwane baamati une certificate sekuthi akabatholi bantwana. Ezulwini kuthiwa seyaphela indzaba ngaye. Sewaba nebantu hayi nemntwana bagcwele umhlaba bayanyakada. Uyayibona ke lento. Sihamba we ignore the reports that we hear. Lemibiko lesiyivako. Ngoba lokungeke kushintshe ngulokulotsho ezulwini ngawe. Ngulokulotsho ezulwini ngami. Ngulesilotshelwe kona lokwendeke endvulo salotshelwa thina ngoba siyadiwa ukuthi sitawutsinga kubona evidence yalokubhaliwe. Sesikukhanzile. Ngekukholwa you will say. Ngekukholwa. Abraham ngineliqiniso ngikwati liqiniso ngaye ukuthi waqala wahamba kumbe waqala kumkakhe ngiyacabanga nje. Emva koba uNkulunkulu sekamtshelile wahamba waqala kumkakhe. Wathi Nkosi Dlamini. Wathi Nkosi Dlamini. Ligama lami sengingu-Abraham. Angisesiye Abraham. Sengingu-Abraham. Leni ngoba sengingibabe wetive. Wathi kuthi uve kahle. Usayikhumbula iminyaka yami. Wathi cha nami ngitshelwe ngemaZulu. EmaZulu sekangitshelile.
emazulu lakhuluma kwavela tindzaba, emazulu lakhuluma kwavela lwandle, emazulu lakhuluma kwavela lilanga, kwavela tinkanyeti, emazulu lakhuluma kwavela yonke indalo lebonwako nalengabonwa, bomiyane labancane netindlovu letinkulu. Emazulu lakhuluma nebe kungekho kwabakhona, wathi Abraham asakhulume kimi, athi mina sengendiwe babe wetive. Umkakhe wathi ngidakusita nami ngidakuphathela leligama, wacala lomnye waphuma washona le wathi indoda yami sengi-Abraham. Abraham washona le wathi sengingu-Abraham. Bathi basemhlanganweni bathi sicela Abraham asukuma akhulume, wasukuma ngiyanibingelela nebekunene. Ngicela nathi kusukela lamhla ngicela kunitshela ngisesiye Abraham sengingu-Abraham, lokusho ukuthi babe wetive. Bakhwebana labanye. Those who are looking at what is sin, bakhwebana. Bathi Nkosi yami athi sathi mzala lo. Indlela ekholisho njalo vele. Kukhona lekumele kube ngathi akusasho ukuthi mzala. Yes, kukhona lekumele kube ngazi ukuthi akusasho ukuthi mzala, kube kwatiwa ukuthi la khaya bonke abantu bafa kanje, kepha wena ube uthi uNkulunkulu ukhulumile wathi ngekukholwa ngeke ngisayibona le nto le. Though there are proven records. So Abraham ke wacala wahamba, lanza ligama la Abraham, lanza ligama la Abraham, lanza ligama la Abraham. Ngesikhathi lanza leligama lakhe bekanzisa umsindo phela wekukholwa. Anzi ukukholwa kuthi angekufa. Bekaphathisa abantu ukuthi ngidawuhle ngibeva lapha bangibita. Ye Abraham, kukholwa kwami kuyeda mabakhuluma. Ye Abraham, kukholwa kwami. Info loyikholelwako, you begin to say it, and as you say it, it echoes back to you. Bantu bathi bese bakhuluma kuwe lokho lokholelwa kuko. Lokho lokholelwa kuko. Ngekwenda njalo kukholwa kwakho kuyakhuthala. Kukholwa kwakho kuyakhuthala. Ekugcineni Marko sahluko 11 verse 24. Marko 11 verse 24. Ngakho ke ngithi kini konke leniyakucela ngemkhuleko, kholwani ukuthi seninako niyawube seniyaphiwa ke. Konke leniyakucela ngemkhuleko. Ngicela ngesingisi King James. Konke leniyakucela ngemkhuleko seninako. Therefore I say unto you, what things soever ye desire. Whatever things you desire. Yes, yes. Therefore I say unto you, what things soever ye desire. No one has said against what Jesus said. Solo kude lo challenge Jesu. Kuloku la kusho. Solo Jesu athi I say, kude lo gibele epulpiti futhi wathi nami I say. Lokusho kuthi lokusemile longime embi kwakho lamuhla, lokusemile nguloku lokusho nguJesu. But sewungakhetha kungitshela lokushiwo ngulomunye. Kepha lokushiwo nguJesu umdali ngunako uthi whatsoever things you desire. Tindvo lotifisako. Ngathi ngabe siyakudwebedwebela lokho. Sihamba hambe libangana. Ngoba kuye bese kubangaza ukuthi tifiso tami Nkosi atife. No. Ati align neliqiniso la uNkulunkulu. Hayi ukuthi atife. Because uNkulunkulu nguye lokudale waba netifiso. Ngiko ke leli verse alisho ukuthi tifiso tethu atife masithandaza, but lithi whatsoever you desire.
noma yini loyifisile mawuthandaza kholwa sewunako utakuphatha. The things the things we see but do not desire are temporary. Lokhu ke kusho ukuthi letinto lesitibonako but letingasito lesitifisako ngulabo temporary. Ngilete esikhashana. Anti thina sinalesi ukudesire lesikufisako. Lithi sitawuba naloku lesikufisako. Lokhu lesingakakufisi ke uyakubona ukuthi kona ku temporary. Mawungena lapha egedeni uyanikwe emalanga 30 days 7 days umntwana ebantfu kuleta tikhashana ke angathi labaye batawukhumbula kahle kukhona nabantu bebabitwa isibomagoduka angathi basekhona yini ningicolele nani kumbe nake naba bomagoduka le khona nabantu lethiwa bomagoduka magoduka ukhonela sikhashana utokwenta lokutsite he comes to fix something bese unikwa sikhashana kuthi utawuba la utawuhlala lapha etendeni uhlale esikhashana makuphela umsebenzi wakho emuva la ubuyela khona hlala labo magoduka ebazara ngamunye namunye namagoduka wakhe but wena ungabese sewuyomkhondela lo magoduka sewutitshela ukuthi wala njengani ngoba phela ngikhuluma umbhalo liBhayibheli lithi buhlungu ngeke busaba khona kufa ngeke kusaba khona losizi ngeke lusaba khona kukhala ngeke kusaba khona letinto lengitisho ukuthi iseBhayibhelini encwadzini yesambulo 21 kuthi letinto lethi bomagoduka sineke ngeke sihlale ebumunywini babomagoduka ngathi bakhona siphelane lusizi nenhlupheko nekukhala nebuhlungu kwesikhashana asisukwenta ngazuthi siyawuhlala sinje siyawuhlala nako kwesikhashana nawe yathi ukuthi wo lokhu ngiloba zeRoma 8:28 konke kusebendelana kube ngilokuhle kusho ukuthi ngilokhu uchashiwe bomagoduka betele kutawubamba peace job masinyane bayahamba waze ke washo lo munye wathi noma singahlupheka okomzuzwana acishe ngayikhuluma le sibo wazuthi Jesu ngumeli yena usitusela ini. Amen. Nasi sephetho. Tendo letihambisana nema desires ethu. Acts with a desired outcome. Loku lesikufisile lesitokuthathela thina tinyathelo. Mangabe kugula awukuthathelanga tinyathelo ukuthi kuze kube khona. Kusho ukuthi ngimagoduka mangabe kuswela ungazange wakuthathela inyathelo ukuthi ube nako kusho ukuthi ligoduka mangabe kungevani kubade kuthula ekhaya ungazange waku-applyela ukuthi akube khona kusho ukuthi ligoduka mangabe bantwana bathunjiwe sitha sabeboleka ukuthi sifuna kusebenta kubo sisebente ngabo ligoduka kwesikhashana ungabuki likusasa ngemehlo eligoduka look unto Jesus
the author of our faith. Naku lesingakubangela ngekukholwa kwethu kwendeke. Lesingakubangela kwendeke kulotshwe kuZaga 11 verse 24. Kuthi lo munye uyephana agcine sekanjingile. Lo munye uyancishana agcine sekaluphuya. Kunemakhono la ngithu kuleli verse. Lo munye ukholelwa ukuthi utaba nalokunyenti bese uthatha inyathelo tani tekupha kanyenti aphe kakhulu. Leni uyathi ukuthi the more I give the more it's coming. Bese lo munye ukholelwa ukuthi ngeke abe nalutho. Naye uyakholwa. Lo kholelwa ukuthi angeke abe nalutho uyabamba ke nakaphi. Ubambelele uyancishana. Ngidawuthi ngithi bese ngisala nani mine? Loyo ke ukholelwe buphuyeni. Wakha luphuya ngekusho kwembhalo. Lokhu lesikufisako asikuthathele tinyathelo. Lokhu lesifisa kukubona asikuthathele tinyathelo. Incwadi yaLuka 17 ngidawukhotha nalapho. But ngifundzele lo verse 14 manje. Luke 17 verse 14. Wathi nakawabona Jesu wathi hambani nitibonakalise kubapristi. Nangempela athi asahamba. Bulephelo bahohloka. Thank you. Yini bahambe? Ngilokuthi Jesu washo. Abahambanga ngoba bebeva ngathi sebahleti kakhulu. Bahanjiswa nguJesu. Bahamba ngoba Jesu ashilo. Lokuhamba kuyiwe kumpristi. Lo mpristi bekumele bese ukhokha certificate sekuthi sewungakhululeka ukugula kwakho kuphelile so ungabuyele ekhaya. But nyalo bekunenkinga. Beba sengaphili. Kepha Jesu ushito wathi hambani niye kumpristi. Hambani niyo certify. But emehlo abo asengabe siyo certify. Ngabe siyo certify ile ngoba phela kumele uvele uphilile. Lokwabenda basuka bahamba labe bakuphethe. Bebathi kona kukhona lezi kubonako. Kumbe bebahambe bathi lesikubonako sifuna ukukuthalalisela. Sifuna kuhamba ngebukholwa lokushiwo nguJesu. Certificate sesipe i-evidence lesinayo nyalo. Kuthi kumele site la kulompriest i-evidence lesinayo lesiyiphethe livi la Jesu. Uthe Jesu asihambe akasho uthi siphilile uthe asihambe therefore sahamba. Kusho simabafika lephambili bangaphili bangaphili bebatawufike ababuta umpriest athi ndofunani bebatawuthi kusho Jesu. Yini badibane nekuphila ngilokuthi bebakufisa lokuphila. Base bayahamba bathi Jesu sewushito sesihanjiswa ngiloko. Futhi ngeke sengede ngeke sinciphise uthe nje asihambe sase siya yithathele tinyathelo into lesho nguJesu. Satha tinyathelo ngaloko Jesu la kushito. If we believe mangabe ke sikholelwa eqinisweni lekuthula. KuMateyu 28 uthi Jesu hambani emhlabeni wonke nendetive tonke bafunzi bami. Ngosi sidibana nenkinga la. Labanye abangeneki. Uthi Jesu hambani nende bantu bonke bafunzi bami. Ngosi abafuni kuyesondweni. Jesu uthi hambani nende bantu bonke bafunzi bami. Labanye Nkosi banatha baze bakhohlwe ngangimosha isikhathi sami ukuthi ngingakhuluma nemlonatha kanje azakhohlwe igama lakhe akhohlwe nendlela le ekhaya. Uthi Jesu hambani nende bantu bonke bafunzi bami.
Ngalama amagama uthi Jesu, ignore what you see, believe what I say. Mawuthe uhamba ngekumbuka emehlweni, kuthi lolo nje unjani, angeke silethe kuthula lamhlabeni. Jesu mathuma abafunzi bakhe, uthi hambani ningene lamakhaya, la banemukela khona nihlale. Mangabe banicosha, nitsinzise tinyawo, kusala idust, kusale lithuli. But la nemukelwa khona, nibothi kuthula. Mangabe sitakubona kuthula, kusho ukuthi kumele sikumikise kulamakhaya. Lethe kuthula. La kunelu siphithiphithi kucabana kungevani khona, kungendeka kumele tinyawo takho. Abraham wenela kubitwa ngeligama lelisha, he ignored the signs emtimbeni wakhe. Singaba ngilo inlibandla that ignores ukuthi la bayabulalana, kepha sime sithi lethe kuthula. Kutaba nekuthula kulelive. Kutaba nekuthula kulelive, kulendzawo lesikuyo kutaba nekuthula. Mzukwane uyawubona umukhwa, uyawukwati ukuthi lo mukhwa bayawusika inyama. Inyama umukhwa lebe ugwaza abantu sengumukhwa wekusika inyama ephathini. Imikhwa yekubulala seyijike yabangimikhwa yekusika inyama for celebration. Uthini Jesu? Uthi hambani la niyawungena khona nifike nithi kuthula. Therefore ngineliciniso ukuthi as long unawe ukholwa wena ukholwa. If you believe and I believe and we together pray. Siphinde sihlanganyele masifaka nomnikelo la. Sisho ukuthi ngiyayikholelwa lento ukuthi dawukwendeka. Ngakho ke ngalomnikelo ngiyibangela ukuthi yendeke. Ngiyibangela ukuthi yendeke. Uthi ke umfundisi Mathebula nalabanye uthi cha mina emfundisi ngibona sakha lapha ekoneni endasi sakha nje kwendlu hayi lisondo sakha kwendlu la khona sitawuhle simema lamajita sihlala phansi sosa inyama ngathi nalo altar la kuyawuhlangana umuntu naNkulunkulu. Bayawuhlangana naye hayi ngoba kunemuntu lo mepulpit washumayela kepha bayawuthi basika inyama nango Paul asendleleni athi uyawubulala ajimile apracticele wathola incwadi wathi lamuhla khamdi sakhe ngiyawubulala kwasho umntwana ebantu. Kepha ngalelo langa la bekafunge khona washayeka phansi emandla sezulwini ahlangana naye. Let us build an altar. La khona sidlani weluthumo ayawuhlangana nemdali. La khona umuntu lobeluhlupho lolumangalisako ayawuhlangana khona nemdali. Mangabe siyakholelwa ukuthi ema drugs angaphela, let us build an altar. Let us build an altar. Yes, angaphela. Yini lehlula uNkulunkulu ngoba unawo umlilo uNkulunkulu angatshisa tonke tindlu tema drugs. Ake hlulwa lutho simakathe. Amen. Ngicela sisukume sithandazeni. Jesu kuphela ngiyakholelwa egameni lika Jesu kuphela ngiyakholelwa
Malibongwe legama lenkosi yethu. He is the Savior and he is the same today. Unjengaloku solo akhuluma lelivi Jesu. Liyaphila nalamhla uyalisho kuwe. Ungamangali mawuvata indzaba letinhle ngananga umuntu lo eceleni kwakho ngoba awumati ukhuluma uthini kule yandzaba. Ungamangali mawudibana naye kusasa sekutshintshile tintfo ngoba Jesu uthe whatever you desire when you pray. Oh hallelujah, hallelujah. Sisemgcengcemeni wekwendeka kwetintfo ngekukholwa. Wekwendeka kwetintfo ngekukholwa ngoba Jesu uthi mawukholwa you shall do. Kuyawukwendeka. Nkosi Jesu, we ask that you align our desires with your will. Kuze kufezeke intsandvo yakho kukhatimuliswe ligama lakho. Lokucalisile Nkosi utakuphelelisa. Emehlo alongcwele wakho awahlale kuwe njalo. Singesuki kuwe mcalisi nemphelelisi. Ngiyacela Nkosi ukuthi emehlo labe kabheke litemporary. Emehlo labe kabheke emagoduka aza amnika permanent residence. Ngiyacela Nkosi ukuthi lawo ma permanent residential statuses lasanikwe kugula, anikwa inhlupheko, anikwa kucabana, anikwa kwehluleka. Ngiyacela ngamoya wakho ahamba yodzatshulwa egameni leJesu. Konke lebe ku-assignwe for a while kwemukwe status sekuthi sekuhleti la siphelane nako kwati lamuhla ukuthi wena awusiye wala. You are not allowed. Sikhathi sakho sewuhleti kwengce malanga akho. Jesu nguye lo inkosi nelivi lakhe ngilo lelibusako. Kuthula kwaNkulunkulu akube ngiko lokubusa impilo yakho. Nekuthula kwaNkulunkulu kube ngiko lokubusako in this community and in this nation. Konke lobunye lebe kukhona kwesikhashana. Kugula imikhuhlane is not permanent. Ema mask awasi permanent. Ngeke sihlale sigadze tivakashi. Siyawuhlala sigadze kuthula ngoba Jesu inkosi yekuthula. Shalom, peace, perfect peace, prosperity, health and wellness and healing over all sicknesses and disease. Kuze ligama lakho Nkosi lithunyiswe kusukela kulomncane kuya kulomtsala wethu. Asimnikete umsindo weludumo uNkulunkulu wethu. Nemisebenzi yakhe